Pemirsa, Kanwil Kemenkumham Bali nguningayang kantos tanggal 13 Oktober wenten langkungan 5 juta WNA saning ranjing ke Bali. Saking wilangan inucap keteriksain tigang talian diri raudados tenaga kerja asing TKA. Sekadi sane kawedarang ka Kanwil Kemenkumham Bali Pramila Yunidar Pasaribu gelintangin humas saking 3 imigrasi inggih punika imigrasi khusus TPI Ngurah Rai, imigrasi kelas 1 Denpasar, miwah imigrasi Singaraja, kauningin wenten langkungan 5 yutan diri WNA sanerau ke Bali. Saking data Kemenkumham Bali, kauningin kantos tanggal 14 Oktober, wenten tigang talian WNA sane dados tenaga kerja asing TKA ring Bali. UPT sane ngemedalang itas TKA inggih punika Kantor Imigrasi Ngurah Rai wenten langkungan kali talian, Kantor Imigrasi Denpasar langkungan penyuan, miwah Imigrasi Singaraja 300-an diri. Kauningin taler imigrasi sejebak Bali, taler sampun medalang izin tinggal keimigrasian. Pemegang izin tinggal keimigrasian sanepine akeh kamedalang inggih punika itas kantos langkungan sasur talian diri gelintangin itap kauningin langkungan 6 talian diri miwah VOI penyiwan diri saha ITK wantah 500-an diri. Saking kewentenan yutan diri WNA saning ranjing Bali, kauningin wenten saning nglaksana yang pamurukan. Saking data Kemenkumham Bali, orang asing sane sampun moliang tindakan administratif keimigrasian TAK kauningin akeh. UPT Imigrasi Ngurah Rai nglaksana yang TAK merupa pendeportasian 114 diri orang asing miwah pro justisia kutus diri. Selanturnya nih kantor imigrasi kelas 1 Denpasar laksana yang TAK pitung dase pitu diri miwah pro justisia wantah adiri. Kantor imigrasi Singaraja 4 diri sanenten wenten pro justisia. Rudenim Denpasar laksana yang TAK majeng sata kali likur WNA miwah nenten wenten pro justisia. Miasa Bali Pos nguningayang.